kwena nchamba ije kene tametheka rentore kwena Kathuri Murungi na kwena Peter Gatira umunya nchamba ijire chena mainya jage siasa kire kaunti ya Meru kana Kinyabo no Kembo Ivie mboko mbele no ntotio sana kwa kwega ne atia batwika Kembo ngwetera mturia ukureta maendeleo no ntumo kungwetera una hali wasiri miaka iri imbi daraka ino na Meru ke kumania no tongeria bo muntu ugo kugweta imbona siekawa na majani ona siekawa ugo ite na mire yonge angata turetere fertilizer aba kweja factory Kotekyo kire anto ba ukiomba kuthinga toka na kiomba kwalirwa iyo tinda kugweta malietwa ima utanyaga suku gatigika ande kiga suku etene gatena hindi Now we have to tell our people the truth that tubere uma yes biego kareka nonto oteomba kugweta mutongeria lietwa no monko gweta mutongeria na maendeleo yawe Uniwe gento kimwampendereza muthomi njuki atongeria bau batharaka nithi au yes murugara na mwekoro ule muraya ije na teta wala muiru eta wa Susan Ngoge Mwendu mwekoro ule ya retinda kurwana bapato na bawinye ile ngona na bamuthomi njuki yes lakini beto ne munini oraisi kage kachoka anve bakamatoka kale ni kuwetia maendeleo kwa lija mathina ya Tharaka Nithi leo niyo itawalinda chief yara mtu agweta akauga oni kawira Mwangaza tokale ni kankaitia mwiri hapana Antu baba sikwethira begweta wa marieto na marieto joja kethira gwikianto bakuona kiyo very good yeto leo wigawa Mike Sonko Mwene lieto leo na teba yanto mono no tego kuona na hotel yanto yes ekyo lieto leo na arwalete kuja ande uga Kathuri Murungi ango ubangi okugweta menga antu batena maono no nto na arwa ngakuria ngoge Kathuri Murungi ese ni tere anene isipokuwa kwaria TV ne mbiengi nale uyo gweta munya twatura nawe Tweta tukarugura kioro andege munya tora andege ni ateki nyamvia taita nyam ground imbi na aru agita lea wenjo Meru na kamera oria ipoto geto FM Meru murie imbi ya munya kuonoa yola kibaki atatu tigire otege nto kuona ga kibaki oi Nairobi yes video ene neke kya munya oteke oge kwaria na ga kiraito na kya mitheka rentore tutumba batu kureja malietwa ukeja kwithira wina lieto litene wina lieto litena impact na lieto litutevya mtu then utiko tuna tiocio tio qualify kwa mutongeria no tunarua Meru ugatega penji ya Kawira Mwangaza yes ugatega TV ya Kawira Mwangaza utentu kuyotheri ate maendeleone Otentu kuyotheri taka penji yawe kana TV Otentu kuyotheri ationo terine ationo Mwambasa ationo ye MCA bange batinda kuthambira Mwambasa ba kuthambira monka mere ngunyuka kiongozi imbi oyo ngwatongoria baba kaunti ya Meru gatubete baba areku akina Kiraito akina Metheka akina oyo poetara ingo imbi oyo ngabakoria governor Kaira Mwangaza Sina ya antu baba baba amenyeretie kureja intobia mwingi nande ukeja gwitu etene uramenya orenja barabara kiugiaku ukenja mbwa ukiugiaku ikugia gathina system ire Kawira Mwangaza introduce Meru ni ya Meru bakwenda no tona banda manete itonge komiviara ya bila bikwenda Kawira Patrima na Kawira Mwangaza Mwambacha hotelini no ntoka aboria thine ria nene Meru tubati kwariria barabara kana maendeleo ya kuami tando tumba kwa accuse Kawira Mwangaza uga Kawira Mwangaza ate kwenda Patrima na hotelini imbio kwenda kuthia Kawira Mwangaza hotelini the big problem ikwethira Kawira Mwangaza ate kumenyera
atio tekia ate kumenyera interest chake uti anto bau nonto to kinya barabara uga uninde barabara ene guita dananto nion kwende vivu ase kanto bo bate ande kaira kawira muanganga sabamwira kawira muangasa uko kiatu kuruira nagwa negeki ni maendeleo nkinyete barabara eta vivu teka ginto ute wandi barabara etenji Civitali ote ona TV ne na lendio nenda hoi kiti sibutwa mwa oisho torwa ira sibi wako bimunya bila munya tigire pinge kreito atiga mavena jara kawira muangasa kugeria gosobu jara ya tigiro iri jimu icho ijire na ntoba muaveri aitango geje tuko tionde indoa imaiga no menye the was kinto krake lokno nto mumero na menyere kwenda kwa iria mumero kawira muangasa otete akovivya na tinda abo mara nako eja na ambassador pero te ambassador ona mbejo ambassador jeta na MCA na venere anene okuona MCA zibagete driver bale contractors kwa karaga ujonga banola we ku abera unde ndabombe kile milioni magana ile tielia nkunda ni eria ruo na bumbu nenkele wandi fandi boromae we ikiona the last regime ya munya na kireto MCS bondi bo bale contractors baita ambeja mukone bakageregoro bakachabira kaire bachokya mukone yao tu venere miru nene ninga bana kawira muangaso kanda misa waitango geja kireto murunge kana jamunya nonto kakoja vene kawira muangaso tembeje ya wigwasene kana anti corruption na yete Degiru MCA oweto aroni wanyomere aja osauthimenti aja twimutema nione akiuga barabara ni kwenjwa oji rokonyua basale ni kwejanwa nda moria thene kwenda na kawira muangasa imbi wewe bibi andi bikorodwa menya makosa janto baba bacho kawira muangasa otuku imbi benda ko bibi anga bano otuku imbi bamujerageria otuku kwa mweko wa hizo otuku